Babukela bakhona emakhaya umthandazi uDlamini ngibambe la manje ngisebenza ngesithunywa ngisebenza ngamanzi wena olapha ekhaya mbukelo khona ekhaya uhlushwa yithunywa izidalwa siyayihlalisa siyakusiza asibile emasisweni sibile ku grade 1 sibile kulezawoni 1 mawumpedi phahla njengompedi mangumzulu phahla njengomzulu nangumswazi phahla njengomuntu oyiswazi la waseMozambique phahla iSmozambique nangabe ungumXhosa ungathathi inkolo ezinye inkolo ibhicense neyakho manje ngizalwa kangwane ngizalwa eSwazi ngizophahla lendlela lena mina engikhuswa ngayo ekhaya liba ke fike kwelinye ilizwe ngeke ngiphahle njengabo wamina angibazi baphahla kanjani mina ngiphahlele ukuthi amadlozi ami achumane nami nawe lapha ekhaya yenza kanjalo bohlwe isithunywa kakhulu ngithinte marriage kuyamosheka umsebenzi impilo yasekhaya nje imnyama ugula njalo awusidi uphatha ikhadi lingapheli imali iphela ezandleni lawuthi ngizangapha kubhidliya ngapha kubhidliya ngapha isithunywa siyakwenza lo isithunywa siyakuvala ukuthi ungashadi ungathola imisebenzi kuphela imali ugcilwa lahlashwe lemuzi wakini sizele khona uzohlupheka ungasakhona ukubuyela ekhaya amadlozi akwenza ukuthi ugcine ekhaya uliduku libalekele ukuthi awuwahloniphi yonke into yenzako ibike emsamo uNkulunkulu wami Jehova namandla wengcona ngombukelo khona ekhaya ufuna umsebenzi ufuna imali ufuna inhlanhla ufuna izibhizinisi yakhe livalekile esikoleni afunde ukuphatha ikhanda elingapheli Jehova namandla mbuse nje manje lekhandleni ekhayisako leyithunywa njengoba nimsenza ngesithunywa sasemanzini uNkulunkulu omgcwele Jehova namandla uNkulunkulu baba bakhayisizwe babheke kuze phakade ngabuye ngamuinto ezehlukahlukene hlanisa imindeni engazwani bese yezwana umuntu ongazi isibongo sakhe namhlanje ngekukhuluma nemthandazo uDlamini uyosithola isibongo sakhe uyothola nalabaqhwalile bazala baphila namhlanje bayaphiliswa ngegama kaJesu uNkulunkulu wami Jehova namandla zikhona iwasho lapha ekhaya ziyakhulekelwa ziphilisa abantu zephakade haleluya